charchim presegalong kachiki mo jiadim kepang tirasai kideng. Karbi lunkan jutang lapen ritarlip hemto nalong amen kachithapmi abang pubang piangbong kachipachini. Hanjang lang solong block level sport program padoji. Kardo nili karbi berde tanbang thare chesong tero nombir tang tanpen arjay tham. Preni pai krepo arni west karbeng long charchim priseka hawar along kevang jini pai great roxy arni kachikimo jiadim along keroni hawar along kido southern forest range asai kia tumpen kepang thera sailong cherap chetodon jibu sikadyo sa peranki keroni pen birta nang pale. Kedamtang aningkana son taksi peningkan lethot stame West Karbi anglong charchim prisek along kachikimo ponji adim along kapangthir asai padupon kapangthir pon asai along keronia war along kedo southern forest range forest asai pukapingkat atengpen forest asai khilapen charchim a committee atum pen kapangthir asai padupon pusi birta ribdun long pini ladak charchim ini klaso adim non 17 arni itum ke talonji podim long ni tum kewang mongke ni tum southern range keruni arranger pen la so non 17 arni kachetu duni fan ti program arang dinglo asini tum staff tum han pini ang toy sela dak pang theria mo han sini tum ka do staff tum pen ma dak charchi ma committee tu pen ni tum charap chetu se dak pang thera kam deng kon pen 5 ani kan hot ningduk me agotona nang kitu adim dak labang so adim lo 5 ani kan 17 Oktober arni ni pai kritroxi arni Oktober ni pai kritroxi arni so dak bihe ko so ceklu yang raja tim ofisan cenok sarbura sarpicut butuman pada kapal dim lo kelas lo timon lang no hut kapat dim ni dim karja bomadi hono labang karja bomadim la pensil lapuke kiti ke waradim lasi labang so adim lo mate ka ciki mo wer di fan non ansita me Karbi autonomous council pen ke kitik ponawe mate dak klaim ke dam ponawe doktor mansir rong pipen kikim pon la kadu be bang Fikir prahini tu hal kacik kimo ladak amen kita metok pono amen ketok ladak kadu kita tu Thailand la bakso nikal hot kiti duna tu han thang bag be adai kawe akar biet tu han la bangso arona hot kiti duna la tu aphan dak kimo pon bomlo nikal nostame non ke di same kimo pon polake la pen Karbi long autonomous council la tum sitame ladak ke munon pipen ke lang ne kenang so kenang jong si we pulutang te la tum han ke men si sitini de dia so si non nang do kok lo athe ladak jong si kapang thira we la pen ke kape me pon we li putang te kosom si ladak la bangso adim ke kitir thipo la son si ratu mang ke matha pono la si pen abdik sitame along kapre organization tum do la pen ke kado we organization of sitame ladak na pe bang pen kapachiki mudun ji phasi rong rap tum sitame hang pon lo alang litum jong si RDP dun pen si ladak na chiki mudun lo liputang te KSA asong do ansitame KSYC punon la pen akapre asong do ansitame ladak wang pen chiki mudun lo pulutang te government dum ta ladak awa ardina kidun poposi rong rap tum me matha pon pasi hajar non ladak kam claim bo matum henili non cingki ponji alang litum kopi kemang masa dak kam claim ma pini pipi ka sai se claim ani cingki pon ponon be hai bang alam thewi potis me la bang so hut ke pholam the alang li kopi experience ma la bang so lam thili le arusinang nang li pui khala bang so hut alam thi jong sinon puta chema thalam lo poten ning kluwi binang mon kluwi binong ka phiri penting nok lason penang imun kluwi titi lasi la bang so acar ti ma gotona puthak सरकार तुमको किसी इम्पोर्टेंट की कीमत की non amat ke dito me thegong bang ke dak important parang bang ke thegong amat sa ritin lang non dam tang an sami sami itum turu dam me la kan ma thada me ikon itum non ladak itum kabi khai mane dak kapo he kote ingkan dang lok rong sa mar kan sa the kan tum kote banili kote sami bahani thi dun no kami la song bong beng tumbang ke rong kena bang ke kapre awak sai bang dak wan the ke sitami tung ki klem ponia kama sai duan chang si klem thek ko tapen itum handak sarkar pen itum hanga soa platform long ki bang pikera kini ar pum la dak ki jakar long ki demolong phamsi ma thadam prodang ke ini mampu sami tum try ne sami prai ne po phi sami tum jak kong pen thono da sami dak ka litang tum phana bang
aning ka pangsam la so atma aning ka pangsam mi pham bang ke itum akimang bang ke song mate so kara tuma himen sinang lang on unai polo goi phis samen anta kilang theong le sami pinpur pon det po ml ya khai sar ituma sa dr mansi rompi ml ya lang li pen sin itum hang hajat pen sami la so bandari wal la pen la hai hoi sami lang li si nang rap thek la pen la hai mir ki ke som la bang itum Karbi lo charli asong alang ituma hen pen la pen forest department sa pisu sang ho akerap an la an akerap an pen si itum la bang so non indeng trehinian kapalon bang kelang si itum krem pon bom la pen akapek organization kana bang itum hana ke charap duno bang itum ki thek long pon avela non kini an masih akapre organization na mesana la dakana pa charap itu dunyi matal bang so ding kapang thirji fan nal temen hang pon ma non ni itum hen pen bang kela so da kapang thiri fan po bang itum hang pon pe sami itum kama thada ma keciki muarni yang kidul pe di fan non dam tangan bang itum pipelang hang pon pelang kadok kawe karbiaran fan la kar news channel ahin penal di poni Jadi kado kawe kipu ponje bangke non ke dam tang an bangke ni tum tadak rong susu mate rong asu pina masih tum katek alam kama thadam ja kong le same pining aning kam tena bangke kado kawe doana akar bi akhai stame la bangso ka chiki morni along bangke un an kam sai chipamam pen la dana chitu dun pe je function ni tum hen tan same tuning ridun la pen la 17 October adap ka chiki molong bangke ajat kar biang long angkang ke do organization doan la pen kacali hena tumba mane apin po habil laten ituma alenge thetum same kado ga beta kewang peten ni si kedo kecipak lang na da kali tang tom phan atma mata ni pang sami phang kado ga beta kewang pedi man sini tum hen pen chuni Dipul rulang so rangsila serpo detam holalong prenipai krepo arni Karbi lunkan jutang lapen retarlip hemto nalong men ke chetap mia bang pubang pia tumapan kangtum karni lapen chipachinya sai kepedopon Karbi ang long Karbi jutang jebat aputak kacharli lapen kaseke adim along wet lagi lur lang so along kedo Karbi jutang jebat lapen retarlip ahem tun henlo laso ahem tun mate kacharli ahem along nonamat chengpi chengso Cheng buruk kitip, lun barim lapen muri pongsi kibut kacharli awar saido. Luru langso jutang jebat ahem tun along. Men kacatap mi abang piatumapan kre po arni kangtum karne padupon. Cepacini amai along Karbi jutang jebat asong mate. KCS amai pu Chandra Singh Kro pen Chenglok penangan kithekidik abang pumar cetong dun. Kewangchi prenipai inkora hinipan inkora play arni an ni thoma parman hanjang langso lore sarpo patua klamlong neheru yuwa kendro pen kachepatir pi pona long hanjang langso youth club atumpen akerapen block level sport program kepedo ponchi posi kadyo sa perangke bobajan pen birtanang pale Aningkan wang ason taksi pining aningkan lethotta India Golf atum kaping khat atengsi Nehru Yuwa Kendra difu atum cepatir pipen hanjang langso youth club along atum pen kacharap pen kewangchi prenipai inkora hini pen inkora pli arnian nithom aparman hanjang langso lore sarpo patua klam along block level sports program padoji pusi hanjang langso youth club amai phu harsing be pen pherangke aphan pachini Lasi Bukajan Block Angkang Kedo School Lapen Club Atum Anta Laso Block Level Sports Program Along Kachito Dun Pen Risonimso Atum Anta RD Kipidun Jia Phanta Tuning Ripado Non malam so pora pandihina parmat birta Wington ponik seneng Please step in Malin Showroom. All kind of Karbi traditional and handloom handicrafts and ornaments are available here. Along with gents, ladies and kids garments are also available here.
showroom, MG Road, Main Market, opposite TOP. For more details, contact 9435433011. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sahanage normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor, RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 957170867. House of Milin. Discount on all collection. 70% discount on items like ornaments, earrings, garments, dress, shoes, bags, baby blanket, etc. No discount on new collection. It remains as usual. House of Milin, Main Market near Day Engineering, Difu, Karbi, Assam. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Oit lake ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran kidam ta du uta haipo Tonjong itong gaham bitch kimchi phansi chi tham bom lo Nangki pray to duk lo Nilita hemgimi kimbomlo sita lahaya laben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lake texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji
Dihenamo people thought Berta long wang tulum. Second round mega audition dance Karbi long dance season 3 Dipurong supia long pangcheng pontang lo pusi pirangkia tumpen Berta nang pali. Trainee Pai Krepo Arni Anarlo Porpai Isia Porpen Dipu Karbi Club along Ru Samson Singing T Talent Han Society Atumpen Cepatir Pipon si Karbi ang long angkang along kedo ana tumapan panong si second round mega audition pangcheng ponlo mega audition kepadopon along Judge Katharson Ing T Guwahati Pen Anjan Deka RT Chintong P Dhon Singh Terang Thomas Basamatari Barithe Ingleng Atumpen audition along inside dunlo Kewangjia Porahut Hamren Dongkamukam Dentaghat Bokolia Longit Chokihola Lapen Bokajana Havara along ta Padodamji Apitu choreography round Lapen semi final round Pado Pontuji Pusi Ru Samson Singing T Talent Han Society Amaipu Rajiv Ing Tipen Birta Pachini Pon Non kapatua Berta arjek thang. Dipu men rong hang patua klam along Prenipai Krepo Arnipen Harsing rong hang Chikimo football kipatu pangching pontang do. PDC Karbi long pen mongwe klapang bongsi keching si kachepati padopon. Pinia Berta bang kelapan si kang ton poniklo lai bom the card news channel do me tag me current.